igama lami ngu-Othembela Mnyamana, i-owner yeteksi. Iteksi bisiya eJoburg, ihambisa omama kwi-conference. So ihambile ke iteksi endleleni, yathi wabona udrayiva wabona ishortage ye-oil, then wafowunela omnye besuka eJoburg esuke ulayisha eKartondeni, wathi ucela yena amphathele i-oil. So wamisa esayitini ke ulinda lona so that arifile i-oil. So uye weza ke lona barifile i-oil, uthi xa eqeda urifila i-oil kanti kulapho ilanto i-truck zafuna batshayise khona. Luckily benetrailer ke ngeli xesha itshayisayo besayibeke emuva kwequantum, eyikhuphile edisconnectile apha equantumini, kodwa ke khange idlulile i-truck yotshayisa iteksi, i-trailer khange itshayise. So kwalimala apho ke abantu babeyi-13 abebengomama besiya ecaweni. So boyi-13 kwakhona lo bemphathele naye i-oil engudrayiva, eyakhe iteksi eyimise kwelinye isayidi iba yena besiya emakhaya. Kulapho nakhona ithe iteksi kwanyanzeleka ke ngokuba si-organize omnye udrayiva, ngoba lo drayiva uye wabuya wazohlala esiteringini salo the time ayegalela i-oil. So ke ngoku walimala kanjalo lo wenye iteksi ebemphathele lona. Ekulimaleni kwabo lo ade ezobalethela i-oil ubevele sefikile? Fikile wangena kwi-driver seat yalo lo omunye ezama ukuyiphusha. Uthe xa egqiba nje ugalela i-oil, lo wabezama ukuyidumisa imoto, kwacawa imoto itheni ayidumi, wazama wajikela ngasemuva wazama uyiphusha, kwacawa imoto yamehlula uyi-1. Xa ebuye ezovula i-sliding door evulela uba mabaphume omama ngoba bebelele bona lapho itshayiswe khona. Bebesehlale bebe lapho ku-N3 waseBergville, bese behlale mhlambe isikhathi esilinganiselwa esingakanani nje? It's about 30 minutes uma kwabo belinda kwezodela. Abamanga isikhathi eside? Abamanga isikhathi eside, it's about 30 minutes. Udriver ubesekubikelelile ukuthi ushodelwa i-oil? Ebesendibikelile yena, undibikelele yena ese-approach i-escort, uthi wangena kwigarage e-Ultra City but afika kuvaliwe khange afumane isizo, qhubeka kusho ukuthi because sike sakhuluma nelunga lomndeni, bona abathole engazuthi i-oil adichithekile. There was a shortage. Because lo ubuye ephethe i-3 pints, emphathele i-3 pints ze-oil amthengele zona, not uba yena ubone i-light ye-oil so wabona uba makayimise ecaleni because iyashota i-oil emotweni. Njengomuntu umnikazi weteksi, usuke nini-ke usuzwile udaba njengoba sesikuthola usula eMnambithi? Sisuke kwasekuseni because ufone 5 o'clock ekuseni ngayi-Saturday. Nge-Saturday. So yona i-accident ingale yenzeke around 4:30. So sasuka around 8 o'clock kwela side kuba bese arrange singekho area-ni eyi-1, sanyanzeleka sisuke sizofika thina basafika ngo-4. Iteksi yakho isesimeni esinjani? Ayiphelile. So i-insurance ayi-write off because uba ikhathi apha ngasemva ukuze kukwazi ukukhutshwa abanye abantu and ke ngoku nezitulo so yonke into ke i-insurance. Abantu bagcine abanye ibavalela ngaphakathi, abanye yabakhupha bawela phansi, then abanye babevalelekile apha ngaphakathi after wakufika ama-paramedic ezoba rescue. Okay, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nanokuyinikela nje ukuthi abantu balimele beqashe imoto yakho uze nawe uzofaka isandla uzoba nabo uba-check-e ukuthi isimo sabo sime kanjani. Akubuhlungu because i-family yethu and khona nenkosikazi yami ibiphana nayo la-accident. Unkosikazi wakho ukhona khona lapho? Khona
uphi ngoku usesibhedlela eProvincial. isimo sakhe Banamhlanje ba-right but ngomso abikho right se-on and off but yena khange iphuke but washayeka so kuba ngathi wawela ethini hayi wawela phansi phansi kwi-tar road. Hawu uJehova abe nayo bhutani phela semanxeba siyathemba ukuthi uzalilama. Yebo ezindabeni zenqubeko FM sisesekhona laphaya eMnambithi ngemumva la okhishwa khona imizimba yabalimele njengoba sazi ukuthi kube ne-accident kwalimala abantu endaweni yaseBergville ade beqhamuka endaweni yase-Eastern Cape Paulson Jones sebefikile-ke amalunga emndeni eminye isahambile eminye isazothathwa sizozama ukuthi siqhubeke sinazise up to an end ukuthi ngabe kuhambeke kanjani na. Kodwa i-Taxi Association isishilo ukuthi lithathile udaba lalenza laba olabo bayabancedisa. Siyabonga.